kumsang ni som nile pani June ni som nile paruk Sunday hania Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te chipai kan buk le theu a cheu Afghan ram chung lir hing rap thak tak main a soi nuwa khan voin thlang hian har satna le boina hanla tok chhomek zela Pakistan media ten report unpack dan chuan voin thlang hian nunna chan hi anla pung chho zela khalir hing rap thak tak main Afghan ram chung a soi awang khan mi pui sang khat zan hi chuang zatin nunna an chan to ni tin an report ani lir hing in building a soi chim nuaya tangkhang te chan chuana chungchanga Taliban sarkar chuan tranpuina angena wangin khovel ramthan khat ta chuan lir hing in IFF phak chin area om ta chu chan chuan na thok turin Afghan ram chunga anlu tani ti report ania voin khan Taliban hroi tu ta chuan khovel nena angen na thu chua an siama International Force ten Afghan ram chung han chua san nuwa khan Afghan ram chunga Central Bank chu Taliban ho ten an sum le pai tam takte an khoi chet thailo na turin khovel ram rang ta chuan rek na an pea lir hing rap thak takin han ram hanoi ta ka wang hian sum le pai tam tak Taliban ho ta hian an seng towa ama zungzunga khovel ram rang ten Afghanistan tranpuina ta na suman pek khom Afghan Central Bank om mek chu khoi chet thailowa anda sakmiawa wangin Jabal Bula Taliban ho ta hi an tram chol hani deu bertowa hetianga sumle pai khoi chet thailowa aom tlata wang hian Taliban hroi tu ta chuan tuna hian kanram chunga chiatna rap thak takmai kan toka chan chuan hale intran puina konga te sumle pai lama har satna lian takmai kan ma chon meka chu wangin khovel ram rang tele US in Afghan Central Bank a rekna minpek jong ta hi mi puite tornana sa jok athen belzel lo na turin min thal sak turin kan nge na ni antia Afghan ram chunga hian lir hinga wanga chianna tok mek ta hi chan chuan na anla thok mek zela nunna chan le liam tur zathi ni tinin anla pung chho mek zel ani heti mek lai hian US ram chunga po thunai na sang tak nai tu le US ram chunga thu boiram na in sang ber chuan hun rei tak chung discussion neya an sai ho nuwa thutluk na an siam ta nimin inrinia khan US Supreme Court thu chokhi US President Joe Biden chuan puang jarin conservative justin handu dan angin US ram chunga hian zalen taka nauti tlak phalna dan chu thia ania tunchina chuan America ram chunga hian American mipui jong ten har satna bik tak natna thilemo wanga an nau paite lo thei lowa ti tlak angai ani lo chuan nauti tlak phalna dan chu li ania nauti tlak hi khap ani tani tin apuang jar ani nauti tlak na abortion chungchanga hian US Supreme Court in thutluk na asiam nuloka hian Supreme Court chevel tualjola hian US mi puitam tak ta chu anpung khoma nauti tlak khapna dan chu andu lo zia anau puingal ani US ram chunga politics chungchang kan sai thin lai khan kan sai lang photo thrina US sa thu boiram na insanga hian just pakua hanoma tuna US sa rural mek tu Joe Biden le akai khroi Democrat Party te hi liberal Christian te ania tuna opposition bench sa thumek Republican Party te hi conservative Christian te ani ve thung ani former President Donald Trump khan Oval Office alu alai khan US Supreme Court Judge Satan hian mi pathum halo ruat towa hengmi te hi conservative Christian te ania mase US Supreme Court a hian judge te hi an pension termo an na thok chun jom thei to lowa natna khir tak mai an to ka ni lo chuan an ayo tur judge ruat hi khap ani thunga tuna US ram chunga thu boiram na in sang Supreme Court a hian Christian na kalpui fir takle du fir tak thin conservative judge ten majority ni na an haumeka US ram chunga hian nauti tlak na dan hi khap ani don nge tunan man mekang hian dan pui hnuaya mi pui ten an du le du lo a thuin nauti tlak hi anla ti thaizel don ti chu ngai tu anita US Supreme Court a bench pakwa omna President thu chuak bo lo dang chat thai khopa thunai na sang nei Scottish chuan nimin khan thutluk na an siam ta US Supreme Court a conservative judge paruk ta chuan in lungrol takin abortion anti nauti tlakna dan chu America ram chunga khapani tin an pomta liberal judge dang pathum ta chuan ado dal zong in vote an pe ve thunga mase atam jok thutluk na hi an kalpui dan tur ani wangin
conservative Justin andu danang hian America ramchunga nauti tlak phalna dan chu li anita 2 point now antitla donani chuan achan le awang chiang takle anuta nemo noteta nemo a harsat na le thina hial tok thai din munan ding hani chawlo chuan America ramchunga nauti tlak chu khap anita ni hetianga US Supreme Court in thutluk na asiam takawang hian Liberal President Joe Biden hian adulo leni in Ashriata mi puitan na hethu apon jarnu loka hian Supreme Court chuan thutluk na rap thak tak mai dangpo ansiamani tin asoitel ngala kan soita kang khan US sa partilian panhi tekhu Liberal Christian le Conservative Christian te intren phok na anideu bera Conservative Christian ten an kai khroi Republican Party President ten just atana anruat khu atam jok te anitoa President Joe Biden hian arorel na chunga hian aduanga ro harel thaina turin kumin kumtir lampanga khan just dang arwat bel thai tolo wangin Conservative just te hi Liberal just ten ando dal thai ngai na turin malatrana ma sei US dan pui chuan US Supreme Court a hian just pakwa bak om hi rem ati lo wangin additional just post chu abot saita atoi zongin soifia hantum taila he ruam man na hi ti hlotlin anita maniloka khan additional judge Scotta Sahian laklu anitani mase he hian omzia hanai thuilu tuklawa just ta hi anthukim thai ani chuan additional judge arwat bel hian vote anai ve thailo thunga hei wang hian Scotta sin nauti tlak phalna dan chungchang an soi hona vote anlak na hian 6-3 in conservative just ta chuan ne na an changta America ramchunga hian nauti tlakna dan chu khap anitani President Joe Biden hian Scottish thutluk na apun zarol hian kot thutluk na chungchanga hian mipui tam takten pomma sela mipui engemo zatin an pomlowa andau dalani ti hriain Democratic President Joe Biden chuan police tele helama thunai tu state enforcement rang ta chuan kot thutluk na hi an kalpui zui dan chu uluk takin White House hian ayan zui ngal dona nauti tlak khapna dan chungchang hi ka administration hian tuna tang hian focus bera kan nai zui ngal dona he nauti tlak khapna dan hian dan dang akal nge kalauti hi uluk takin kan ennon le donani atibo US media rang ten report unpack dan chuan former President Donald Trump khan Oval Office alwa chunga US Supreme Court a just atana arwat thar pathum ta chuan conservative just anni angin nauti tlak hi rem hantilawa chuwang chuan adau dal zongin vote an pevekani antibo conservative just the hian 6-3 ne na hanchan tak nuwa hian America ramchunga nauti tlak khapna dan do dal tu mipui tam tak ta chu US Supreme Court 12 vela hian pungkhomin banner le anti sata te ando dal thu hi anjek langa my body my choice katak sa hian keima thunai na ni tiang tele I am the pro life generation ti te antarkal kul mai boka heng mi pui pungkhom ta hian America ramchunga nauti tlak khapna dan chau hi ando dal anilawa hetianga Scotta sin he thil apas thayani chuan nei in ang in nei phalna dan te po khap alani chunjom zel han hlo thona wangin dodal na lian tham takin an kalpui mek ane America ramchunga conservative media trend khatten report an pek dan chuan Liberal Democratic President Joe Biden hian kot thutluk na apun zardana tang hian mipui ta chu boina chok chuak turin afui porane antia US top court US court sangber chuan thutluk na rap thak tak mai asiamani tiin athusaya hian asoilanga heibaka hian ka administration chuan uluk takin kan enjuyanga dandang nen in kalna aumnge omlo ti hi tuna tang hian focus lian taka kan nei donani tiin apong zar tel boka White House chuan Scottish thutluk na hi state ranga an bo zui dan hi uluk takin a monitor donani tin a soilang boka hetianga thutpuan anei wang hian conservative Christian te anlung oilo hle thunga mase liberal Christian te ro chu afui porphur hleni antia chuwanga kottuala hian boina chhuakta ni tin an soilang bok ane kottuala mipui pungkhom ta hian nei in ang in nei khapna dan ta hi Supreme Court hian ati chuak leni chuan boina lian jok achuak donani tin nasatakin anaw khuma haiwang hian conservative justice Clarence Thomas chuan he thil chungchanga hian mipuita tan hlo thon tur aom lawa
mipa le mipa te meichia le meichia te anin nei theina tura ven himna chu ven himna pangai ang nilawin America rampum huapin dan puitlinga siam ani dona tuna heng nei in angte anin nei theina tura anmani ven himna tura tana dan siam zongjong te hi state in dana siam chuan dan chavek thai ania ma se rampum huapin dan puitlinga siam ani dona tuna po hian America ramchunga state thren khata chuan nei in angte in nei na hi khap alo ni mek toa chung zongjong chunga rural tur chuan America dan puya lankai hani donani atibok ma se hei hi Justice Clarence Thomas hian ama zongjonga alo du lo le ado dal le a social fautrin ania mi puite boina punlun lutuk tur me mi na ta na asoi mai nia mitam takta chuan an ngaya Justice Clarence Thomas hi conservative justice jinga po nein ang in nei na dan du lo ber tu ta jinga mi ani ABC News Agency in report unpack dan chuan former president Donald Trump chuan conservative Christian ta chuan hunrai tak chung he thil lo thlang tur hian kan bei towa USA hian nauti tlak phalna dan an siam chan hi Roe versus Wade kha ania chu khati hunlai khan liberal justice khan American constitutional right chu nauti tlak phalna dan siam thaina tan remlo tak chungin an hebel luya pathian laka po mihringten digna chanvo kan nei chu nunna inja sakton hi ania American constitution apo hian mimal tinten digna chanvo kan nei ani ti hi chiang takin zialan ania heng nawla pianglo unborn child ta hian American constitution nuaya hian digna chanvo han nei ve thoboka anmanin thutluk na an siam thai ma hetianga no sen pumchunga om an ni laya titlaka annunna lakhi tol thana rap thak tak ania pathian dan bochiat na lian tak ane atibok former president Donald Trump hian asoijal dan chuan tuna chuan hunrai tak chunga kan lo bai thin chu thi in vaivut a chembo angma in chembo in haumta US top court Supreme Court hian thutluk na dik tak an siam ta ni ati heibaka hian former president Donald Trump chuan Oval Office kalua hun chunga US top court Supreme Court a just atana ka appoint zongjong ten nauti tlak phalna dan do dal zonga vote an thlak vek awang hian kalom hlea pathian le kanram tan hian thil thatak antia America hi in God we trust tia hian kanding rang tur hania American mipuiteril ruwa hian pathian chu diktakin tundin halanirang emti chu midterm election a hian kan mudona chumitana American mipui tamjok te ngai dan nem nge na mahruai tu tan US top court Scottish chuan thutluk na diktak asiam ta ni atibok hetianga America ramchunga nauti tlak phalna dan chu li ania khap ani zuita ka wang hian American media rang ta chuan mipui ta ngai dan an la khom hal sup supa CNN in mipui ta ngai dan an la khom atanga alan dan chuan mipui ngai dan an la khom zongjong atanga 26% chuan nauti tlak hi US dan rang te han thlir hian danang takin nauti tlak hi aremani tin an poma mipui ngai dan an lak zongjong atanga za som ta chuan nauti tlak phalna dan hi US dan rang nuaya hian dan lo anga nauti tlak na anga ni tin an pom ve thung American media news magazine mipui te ngai dan an lak khom atanga alan dan ve thung chuan US dan puin nuaya le dan te sep dang rang te ne na khai khin chuan nauti tlak phalna dan hi dan lo anga thil ti na ania chu wangin America ramchunga hian phal thei ani lowani tin mipui ngai dan an lak zongjong atanga za somli panga te chuan an poma US dan puile dan te sep dang te ne na inrem lo na engma aom lowa danang takin nauti tlak hi America ramchunga hian thajalen hi aremani tia pomtu chu mipui ngai dan anlak zongjong atanga za som le panni ani Russia le Ukraine indona chungchang toite in hanthir le lukila first post in nizan dar som le minute somli pariata report unpack dan chuan Moscow chuan Belarus ramchunga nuclear ralthuam phurthai tu missile ta chu athon donani ti an reporta Nimin Khan hunrei tak chung St Petersburg a Belarusian leader Alexander Lukashenko le Russian President Vladimir Putin te hian inbiakna anneya Belarusian President Lukashenko hian President Vladimir Putin hena hian nuclear ralthuam phurthai chi le nuclear ralthuam te hi voitam tak Belarus ramchunga hian
thon lu ani don ani ti ipuang towa mase western ho intervention hlom takawang hian Belarus chu din mun dar thong taka minda meka tuna hian Ukraine baina turata nemo western ho baina turata nemo po ni lawin kanram hi keimani le keimani kanin ven him thaina turin nuclear ral thuam phur thai missile chi sang tele nuclear warhead te Belarus ramchunga hian harang thayang parin iron thon lu anga yani tin hasila heiba ka hian kami puite hi rocket manga andon bei huna po ven him ani thaina turin Russian kutchuak anti-aircraft le anti-missile system S-400 te hi atam thayang ber Belarus ramchunga hian iron thon lu ngal thuai hatulani atia Russian top ally anti Belarusian president hian President Vladimir Putin hi anorna leni in report ania heiwang hian President Vladimir Putin chuan Belarusian President Alexander Lukashenko dudanang hian Belarus ramchunga hian nuclear warhead tele nuclear ral thuam phur thai chi missile chi rang ta chu thlathar lawam tura hian thonlu ani donani ti apuang zar hala President Vladimir Putin hian Belarus hian Iskander M tactical missile system chu thonlu ani dona hemi mang hian ballistic missile le cruise missile ta chu andu jok an kap chuak thai dona heng missile ta hi conventional le nuclear version te ania Moscow chuan kan tho puidu takle kan thian thatak Belarus ram hi a himrang thaina turin heng missile system chi rang tele Russian air defense system S-400 te hi atam thayang ber Belarus ramchunga hian kanthon lut donani atia indo pui rap thak takpo lothleng sela Belarus ram hi ven him hi kamo phurna ani wangin anram veng him tur hian kan thai top kan chua donani atibok heiba ka hian Belarusian president Lukashenko hian tuna chuan western ram rang tene na indo na rap thak tak mai chu tok mai thai din muna kan ding towa kan aircraft tam tak ta chu ral thum lom zuak pai pon thai turin upgrade an ngai towa achan chu Belarus ram hi minron daini chuan min bai tu telaka chanlet lana tak kan pek thaina turin Su-25 aircraft tam tak ta hi upgrade an ngai ani atia kan hriat thawangin Su-25 aircraft ho ta hi Russian kutchuak ania President Vladimir Putin chuan Lukashenko nena hian Su-25 aircraft tam tak ta chu chople chilpoin tuna hian upgrade ngal thai ania aircraft factory tam tak Russia ramchunga mi ta hi Belarus ramchunga ronson lu anianga ti chuan Su-25 aircraft ta hi nuclear ral thuam thlenga phur thai turin rang taka upgrade ani thai donani atibok first position heme chungchang hi ansoi zui zeldan chuan February nisom nile palia Russia in Ukraine arun tan tiratang to khan Belarusian sipai ho ta chu Ukraine runna hian in nam noin indona achuangal phatna mun conflict zone tam taka mutur hanoma February nisom nile pali tang khan Belarus sipai ta hi official chuan enroll na nei lo ma sela Belarus sarkarin rem hati angin Russian sipai ta pui hian Ukraine ramchunga tunthleng hian hanla om rengani antia Ukraine Eastern City poimo takmai Lysychansk khopuile Severodonetsk khopuya indona rap thak takmai chuaka po khan Belarus sipai ta chu anin nam hnoi ngeya mase official in puanzar anilo thungani tin an report bok heiba ka hian Northern Chernihiv region anti Chernihiv region chung marlam panga Desna thingtlang khuwa chu nizana khan Belarus ramchunga tangin rocket mangin nasatakin ronka ania Desna thingtlang khuwa hian infrastructure poimo tak mai Ukraine chuan aneya Belarusian sipai ta hian anram chunga tangin heng infrastructure ta hi targeta anron neya kafu po anon kafu ngeyani tin Ukraine Northern Military Command chuan thuchua ansiam bok ani February ni somni paliatranga Moscow in Ukraine harun tantiratang khan Belarus hi hetiang hian in nam hnoina anei ranga mase officiala engma puanzar nilo masela anin nam hnoi ngayani ti finfiana tam tak awm to wangin western trangrol poltele US ngai point Belarus laka hian hrekna tam tak alokal puito boka nizana Belarus ramchunga tranga Belarusian sipai ten Desna thingtlang khuwa infrastructure chi hrang anron kana hian lothling takin an target te hi an kap fuwa mase tunthleng chuan nunna chan le liam tur zathi engma report omri lawani tin an soibok Al Jazeera in han report dan chuan Mariupol khopui Russian sipai ten anlak nuwa
ne na an chan na lianber chu atheng le ta Severodonetsk khopui chu Ukraine sipai ten an chua san nuwa Russian sipai ta chuan khopui pumpui chu an thunun na nuaya anda ta ni tin an puang zara Severodonetsk khopuya mayor chuan Ukraine ramchunga biggest battlefield tia asoi hial indona anasat berna mun Severodonetsk khopui chu chople chilin all sam takin Russian sipai ta chuan an lata ni tin apuang zara chu chuan chin chiana symbol lian takmai anaya Ukrainian resistance ta chu Severodonetsk khopuya trang hian omjanai takin anin nuk dokani ti an tirani atia Al Jazeera hian an report zeldan chuan Ukraine ramchunga indona rap thak ber athen namun chu voile khata in thak thleng thutin eastern Ukraine khopui poimo tak chu Moscow kuta aomta mase khopui chung chu indona mual rap thak takmaya achangzuya Russian sipai ten inso nge tuma an dai mek lain inso nge an tumna chu Zoin tichet mekania Severodonetsk city mayor Alexander chuan Ukraine National Television kaltlangin thucha asoya Ukraine khothanglam panga khopui poimo takmai Severodonetsk khopui chu Ukrainian territory atangin nu ran ani don meka he khopui kalpona kongpui le khan homjongjong ta chu tuna hian dancha vek tumin Russian sipai ta chuan beipui an thak meka Mase khopui chunga hian bomba puaka in kanarap thak tak tak achuak ranga chu chu Russian sipai ten anop bevek nuwa chu tiang thil atheng chu engwanga thleng nge ni ti hi kan khramai thairi lo ani ati Russian Defense Ministry thupuang tu Igor Konashenkov chuan Russian sipai ta chuan Ukraine khopui poimo tak Severodonetsk khopui chu azava in han control da nuaya anda ta Mase Ukrainian force ta chuan Severodonetsk khopui chunga azot chemical plant chu anram veng him tu sipai te center poimo tak pakhata ta na man tumin tuna hian hanbot sai meka Mase Luhansk People Republica militia ta chuan Russian sipai ten Severodonetsk khopui anlak theina turatan hian an tholok lea Severodonetsk khopui le Borivske khopui te hi Luhansk People Republic militia ten minpuina wangin ne takin kan la thaita ni tin apuang zar ani hetianga Moscow lamin thuchua an siam mek lai hian Ukraine Military Intelligence Agency ta chuan an soifia danin Russian sipai ta kuta tlulut tura Severodonetsk khopui kan chua san na chan hi he khopui bullok ka om indona rap thak jok alo thlen na mun tur Lysychansk khopui chunga hian Ukraine sipai ta chu regroup ani thaina tur le Antha ti chakjok ani thaina turin lak chua ania Severodonetsk khopui le ache vela tranga in nudo na kan kalpui jongjong hian ayan tirchu Russian sipai telaka hian na zoka kanchet thaina turin tactical advantage kan zonga position thale ramchang joka trangin Russian sipai ta hi na takin kannuai dardonani antia Ukraine Ministry of Defense noya Defense Intelligence Agency ta chuan ansoi zeldanin Severodonetsk khopui chunga hian Russian sipai ta chuan nimin lama missile manga kan kana wangkhan chiatna rap thak tak mai antoka mase chung ta chu Russian Defense Ministry chuan engma punjar andulawa an sipai nunna chanjat le ral thuam an chanjat po tunthleng hian han pongjar dulawani antia Ukraine Defense Intelligence Agency an head Kirilo Budanov chuan Lysychansk khopui chevel mun thren khatle Severodonetsk khopui le ache vela tranga Ukraine sipai te kan withdraw na chan hi engdangma anilawa position thajo ka tranga Russian sipai te bai tur hian Ukraine Armed Force ta chu thuam chakmek ania mun thrang thranga Ukraine sipai te station na tranga Russian sipai te an bai hian har satna an to jo ka wangin regroup anita tuna chuan tactical advantage thatak mai kan nei towa Lysychansk khopui le ache vela trang hian Russian sipai ta chu na takin norlet anianga Severodonetsk khopui chunga trangpo hian Russian sipai jongjong ta hi chuawek ani donani atibok tuna chuan Russian sipai ta hian Mariupol khopuya thilathlen angkhan engtinma minbum to don lowa Russian sipai ta hian Mariupol khopui anlak danang tactic chia khan tuna hian Severodonetsk khopui chu lak tumin anbeya Lysychansk khopui po lak tumin han bai meka mase khang an taktik jongjong te kha chiang taka kan hriat to wangin Russian sipai te hian engtika ma minbum let to don lawa kan thanga an ok mekani ati heti lai hian Russian media te chuan report an pek danin
Russian sipai ta chuan Ukraine rambung than chung mun dang ta chu lak belzel turin beisaina sang tak anaya Twin City tia ansoi Severodonetsk khopuile Lysychansk khopuite inkara hian Seversky Donetsk River chu aluanga Seversky Donetsk lui epchia mun poimo tak tak ta chu Russian sipai ta hian lak tumin an baitran meka hun railo tea Donbass region a nenaro pui tak chu kanchang thoi don ani tin an pungzar thunga mase Ukrainian military ten voin lama thuchua an siam dan chuan Ukraine point Moscow in khopui then khat an lak ta ka wang hian aman sang tak an pek an baisaya tuna Ukrainian ralrel dan athak danglam dan zongjong ta chu Severodonetsk khopui mai baka hian amma a Russian sipai ten an lo lak to Mariupol khopui po lalet le turin inbuat saina kan kalpui meka Luhansk province pumpui tranga chuta zasom ko pangavel chu Russian sipai ta kuta hian aom toa chunghmuna ta chuan Luhansk People Republic separatist rebel southern thunai nan changin lal an thotran meka Donetsk province chunga po Donetsk province pumpui tranga chuta azad vevel chu Russian sipai tele Donetsk People Republic separatist rebel strong role ta chuan anop na hnuaya anda mek boka heng sipai tele separatist rebel strong role pol ta hian Donbass region pumpui latur hian inpuat saina an kalpui ve meka mase khopui sang le thingtlang khuwa anlak to telaka anro rel dan te wang hian Moscow chuan aman sang tak apedona tuna hian Severodonetsk khopui chunga po Moscow sipai ta chuan aman an pe chhomek zela Moscow sipai ta chuan nunna tam tak an chan towa anral thuam tam tak an chan to boka mase chung zongjong chu Russian Ministry of Defense chuan engma apungzar du lawa athup bo vekani ati Al Jazeera reporter Kiev khopuya omek chuan hemichung chang report apek danin Severodonetsk khopuile ache vela tranga in hnuk dokta Ukraine Armed Force ta chu Lysychansk khopuya lutin station thar lian tak mai hansiama Luhansk region chunga hian Lysychansk khopui chau hi Russian sipai ta kuta laom lo ania ti chuan Severodonetsk khopui atranga Ukraine sipai te anin hnudo taka wang hian Mariupol khopui chunga Ukraine sipai te antlom na tilawa khan chuan Ukraine sipai te antlom na lian berani tin ha report thum hetilai hian Ukraine top general Valery Zaluzhny chuan US in HIMARS rocket system aron supply ta chu tuna hian kandong mek zela supply tharpo Ukraine ramchunga aron thendal mek zel boka HIMARS rocket system ta hi ramzau na thoktu Russian sipai te kandole theina turin Ukraine ramchung mun franga thondar mek ania Western Ukraine Donbass region a indona rat thak tak mai hathen na hmuna atamjok ta hi thonlu ania Luhansk le Donetsk region chunga nimin lama trangkhan nizan thengin missile mangin strike kan naya Russian sipai te missile manga kan baina hian top chin limit anai don lawa Ukraine Eastern territories jongsong ta chu azawaya kan hum him thaina turle Russian sipai te pushback a border thenga anhnung tol malo chuan missile dangle HIMARS rocket system mang hian kan bai zel don ani ati Ukraine presidential advisor Mikhailo Podolyak chuan Ukraine rampumpuya Russian sipai tele Ukraine sipai te anin dona hmuna crude missile somli le pariat zat mai nizana khan ka chua ania heng crude missile te hi Russian sipai ten an ka chua ania Ukraine sipai te omna hmuna po an kap lawa Ukrainian nipui te ti thlabar na turle lauthong taka an siam na turatana heng crude missile somli le pariat te hi ron kap lut ania Russian sipai ta chuan Black Sea Poland nena anin rina bulloka om Russian naval force ten beisatana anman Yavoriv beisatangin Lviv region chunga target big nain missile paruklai mai hanron kapluta Russian sipai ta hian target pali annaya mase an target panni ta hi anfua target panni dang ta hi chu ron kap fulawin Ukraine Armed Force ta chuan vansanga anom lain an rocket ta hi an kap thani atia hebaka hian Ukraine chimthang lampang Zhytomyr region chunga po Russian sipai ta hian missile somlai mai an kaplu tani ti an reporta Zhytomyr regional governor Vitaly Bunitsko chuan Russian sipai ta chuan Zhytomyr region chunga Ukrainian sipai te omna mun base chu ron targetin missile tam tak asurin anon surtira Ukrainian Armed Force ta hian missile somvel chu anlo kap tha athen chu an kap darvek boka
Ukrainian military te ron targeta missile manga nasataka anon ka wang hian Zhytomyr region a Ukraine sipai te base omek sipai pakhat chuan nunna achan ni hriat ania mase sipai dang chu liam tur le nunna chan hanom lo ni in an hriat thu a soibok nizana vekhan Mykolaiv region chung chu Russian sipai te hian missile mangin han bai boka Mykolaiv khopuya mayor Alexander Senkevich chuan nizana Russian sipai ramjau na thoktu ten Mykolaiv region chung hanron daina hian regional capital Mykolaiv khopui chunga crude missile pangangot mai hanron kapluta hei hi Black Sea tranga hanron kani atia crude missile panga puakna tak mai wang hian liam tur engemozat anomani ti chu kanfin fia thaya khopui chung le daifem vela civil mi ta chen na hmuna atla ka wangin liam tur jongjong te hi Ukrainian civil mi te ania Kiev khopui le a chevel po Russian sipai te hian nizana vekhan cruise missile mangin hanron bei boka nizana Russian sipai te chet dan hi ramlak tuma hanron bei na po anilowa mipui te chiat na thlen tura missile te hi hanron kalu ania Ukrainian civil mi te nun na lak sak chu poiti na an nei lowa heba ka hian mipui poisai lo te chuan missile tam tak Ukraine khopui hrang Russian sipai te hian hanron ka wang hian Mipuite GI le mangang takasiam hi anthil tumberani atibok ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kanbuat sai thaite nile phot sela Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theudonia